Naka, nakutala na kalonga tayo na tikawun Sigatabu vekinto to i England. May watungo na kena reirai. Wakambimbini ndau sukuma na takataka. Se sukumai na buli. Ira na nonda lalai. May wango na kena reirai. Tomanda ka wango na vosa. Le duas, le rua. Dabuta na dangu. Una tiona kena mali wai. Tomanda via todo no ongo mo todo no vosa ne vikinto den dosar. Tomanda kinda bakamanda na le tolba Kalou na tamana, Kalou na luviana, Kalou na eltambu. En tiko bun to Sigatabu na kamisini kua, matakali Sigatabu mai viti. Na tau sarai na vosa ne vikinto na Midlands, kito tunga na Midlands, mai vertu mai Stoke, na upal mai Stoke, e sewu ke serra, sa kinda vaki mra olomalanga na te Sigatabu na kamisini kua. Vekito i Telford, vertu nangone, sa kinda vaki mra olomalanga na te Sigatabu na kamisini kua. Dau sarai ni vikim na sauda, tuna sa kia family, sa vekinda veki tukai na lomalang, to teko uni Sigatabu na kamisini kua. Do mata Vinaka mai, do bula Vinaka mai. Dau sarai ni i elder sorpe tal so songolotu, tama yepi, chini yepi, i ronongoni, sa vekinda veki tukai olomalang na te uni Sigatabu na kamisini kua. Do so tiau, o vena ko duavata, mai na north. Tawanga, sa vekinda veki tukai olomalang na kamisini Sigatabu. Na kamisini te uni Sigatabu na kamisini kua. Tanga kina vi Bovington, vi tau moji, te risa ke ronongoni, sa vekinda veki tukai olomalang na te uni Sigatabu sini kua. Ve cheke, umbitau family, sa vekinda veki tukai na te uni Sigatabu na kamisini kua. Tanga kina vi nungu basu, sa vekinda veki tukai olomalang na te uni Sigatabu na kamisini kua. Tomanda vi rananga i mera tsukumai, o sana walilinga toka na vekinda veki ngoe na Zoom platform go, ke braka ngai murumai se udala tira, vekinda veki tukai olomalang na te uni Sigatabu sini kua. Ninto ndaonga ni te uni Sigatabu ni kua. Sa tarongonongo mo kinda veki Lesi soqoni. Lesi, sa kime msarangango na kumukumu ka kime mdo kerei soqoni. Me paitavi vekito na Sigatabu se te uni Sigatabu. Sa rata sarangango na kena reirai. Leilei tokonga, ia sa ela tamunga, kime kito sinrei tana leo li lai se tapanga na kota mena lomeni lotu na vakai rokotaka mi buruburu ke tuvi aretanga na Kalou. Na Kalou nga nangai roke atoka na lomeni kumkumi nango. Levu ni bosu ni vikinda vai kau totora vikinda tau na kamisini kua sa basara na kiri levu. Na matainga ni tau sere, o gai kiri kuinga ke baka sa warautu na matini tau sere, ka kinto min tatudake, me tau wawa Vinaka na se mendolo wikina na tika uni tau Sigatabu na kamisini kua. Naka.
Naka, lolonga na luna, dona damasu, tamai Keimami melo malang, Keimami loko tamana kumkunango turanga me Keimami, tiko Ulutaga na nomu ni Sigatabu. Denanga turanga lebuna o soso, lebuna ka pamika itukina ena yalo alu baka burubur. Keimami ndodo sanongono Keimami ndodo latakina te kun nomu ni Sigatabu turanga. Ni usut Keimami tamata bala da. Tamulan ruka, tamulan mulu turanga. To ko nangono Keimami mulu tuga. Anda beika roko takami buruburu turanga. Ni usut Keimami turanga. Kada na nomu ni tamata turanga na baita chunga na te kun Keimami Sigatabu. Igalanja na sina kua. Kada na nomu ni alutamu mende buli teki chuku ino nambulu turanga. Na tuku me no Wasea turanga me rauti Keimami nasaranga no tutu ni mono turanga. Is turanga ni usut Keimami ki tamata bala da turanga. Ki tamulan ruku turanga. No tutu mono turanga me bakan ni kana nomu ni share turanga. Mi sa kakapa kili ngakilu no koru kuni sabru taktumu turanga. Ni usut ni me takatala. Ni wasota ni me mono turanga. Na tuku me na Wasea Keimami go turanga me na rauti Keimami nasaranga me ada bukuni na rai mai kin turanga. Wasota ni me mono turanga. Sanga mas sang tadi na rai tisun kai soro ni me wambul tale en tuambawa. Amen. Amen. Naka sa na sudah saran go belis. Manda te bukin tu Sigatabu. Sigatabu Vinaka. Sigatabu Vinaka. O ni tak ni kem do rongo ide Vinaka tiko, rongo tu vakai. O Vinaka, sari Vinaka na Kalou. O toman da babi Vinaka takan na bisureti yang wale mai. Ena buku ni kena vakata tiko na nantambulu vayalo. Babi bina da vakai ni kena montorango Yesus Kristo berarti ni sabola kasaranga na singa menrera mikina na nanto Kalou. O kala ninda sombaka bi kemuni sana yari kileu timbaka na bola mata. Sombaka rei de mbaka ni sekali lai. Sombaka na kila na orto na tubungu, orto mbaka na tamago na tinangu. Yo wa matal teki omondanga. Na dango les kila moloma ono vou. Yo bola kaumbulu tigo bitinangu na koro otoranga molevu. Ene yani ano bono balabu. Ondo dabu tinga mekani nrendi na United States of Laos. Wabina wana Kalou wana nona vi marautaki nogumbula ona wandon tangan dona taitela suli wasuri via ve don tedigungo ve Moses tono bulna tal usin tal ya ule men sarabandon tal song lutu vingaravi ulutu tiko na song lutu bungale vingaravi na itu tambanan ni youth na bungale Adventist youth Ngararu to education and Adventist youth. Just an ordinary layman like you, preparing this world for God's soon return. Ukila ni sombaka wikenda na nabaru tikumai and then alamatar tartatimba sa tanda kana VACA na takani kuwayo binakata. Mebaka ni lutu ni kabitu ni lesu bago romai ke baka on lamolomoro takatiko na kena baka yabutaki na yadin lutu na Seventh-day Adventist. And rather than if you turn your Bibles to Genesis chapter 2, there you have the seventh-day Sabbath. And if you turn to the last page of the Bible, the last chapter, 3 times it's mentioned there, the second coming of the Lord. So our church is rooted in the Bible. We the Seventh-day Adventist church members, we call ourselves the people of the book. People of the book. We boleh tu kalau masa itu we boleh ni Pastor Ethan Kola na may Wasea Brisbane or tiku talanga kina na mga rosawit. Kada buti ko we are people of the book, not just one book of the book, not just one chapter of the book or one verse of the book. We are people of the whole book. Kwa matata tiku weekend. Kani karua na lotu ni kabitin lesu romai na nona itabi
ruangan mission na kaya bikin na lutundua is to proclaim that Jesus is coming soon again. Kene karua is to prepare this world for his second coming. Ya rona yabu tagi kina na nonda lutu na buruburongo. Matayo na tabutale is to proclaim the message that Jesus is coming soon again, the second advent. Kene karua is to prepare this world for his second coming. And umukutu boleh kamay. Kento mendambi tungo ni kento bakala tungo sa pula lamay ng tarong Jesus Christ sebebe. Kali kenandambi ketungo, we want to be part of that journey. We are part of the journey, but we want to also reach the end. And I know that the desired end is for us to go and meet our loved ones in the heaven lomalan. Kaya binukataw na naman mo baka ditekin tukin na tebun sing tabu na nikwa. Ngoy wala na banda, ngoy rona na tikin sing tabu da en rawa baka bimbi. Do na tebun sing tabu, keren do na tinini sing tabu. Ena baka na so ondoreda, labor do bi en rawa mertini en don, mertekabun en don ni bani lotu. Kaya mata. Na banda e baka na mikenda, men tekabun en don mbalata na buna ni lebi kenda. Enda daka tunga sa tekabun sing tabu. Lebi kenda se Sigatabu tunga da sa bele non ta sama sa chico talentau daku ni ya uni Sigatabu and sa le daka talenti non ta paknanan yan to na kami mentana en rabotiko na ndola ni Sigatabu ke ni tini Sigatabu but na tempo re kenda na ya ne ulutang ni kuwa and na reda wali tiko nga na bunu e tiga buta kikina na rabu ni tempo o ya ni pala and you know the ulutang ni kuwa sin. And what is sin? Ona tarasa ra bakala kabikenda na tikena in simberea on suru tikenda men todo bana maso. Kami gitu bakalo malani me bakaro ko tekena da muni. Tora kuni sari kaluli kalunganga sangni adawara ni me bakana nanu na be kami balik tikemani. Kito bakam botura ni ku tiko batiki Keimami biti ni tiko talega batiki otona kan gurtu tiko mai bertanya. Because Lord, you are an omnipotent God. You are everywhere. Lord, tonight, this afternoon, we would like to commit your word into thy hands. Lord, please bless them. Lord, we also pray for the hearts and minds listening this afternoon, this evening. Lord, please soften our hearts and our minds so that the seed of your word can land and grow in the right soil. Torang merene tau na na sori na muni vosa me tumbu ka kandre kalore na buana ene membula ni bisi na totok sa diba kalonga tiga na tamata tamangu ni buni takiaw nomni ruku nomni kobal taik na ruku nomni siaraw chisu ni bakambula. Amen. Au tarmanda ena kabini kuwa na tibuni sa tamni kuwa na ibala ta ndomo darini soma biyaw na dava na nona rai se na ka ekila membaleta ni balata na buna utarong kinatarungo baleta kaya na somo. The way we address sin is dependent on how you understand sin. Bata nonta lako lamalang ganun sila kung napato sa tungan nonta bula sabsaba bula pagtambuy yan doon na kaya kung patata nonta bula pagtambuy ka na bula sabsaba kung ano yung balata which is sin. What is sin? If anyone can just add a bit of light. I'm not after your correct answer or incorrect answer. That doesn't matter, but it's just a matter of trying to understand where is our understanding on sin and how we can help us to improve our understanding of sin. What is sin? Duarin ni tobole mantanga. Mai. On nga mai. On tanga no mic. Tobole mai. Kaya kayo din reso mga mai. Mai na do. balata kanga ketu sabulita rawa na choni dua tolu teni choni tolu ba. Amen. Iyo. Whoever commits sin commits lawlessness. Iyo. Veo natalin dende. Iyo. Natalin dende kini bunaw. Iyo. Totok. In general, natalin dende. Nabalib. Kaya lam na linga biki ka o sa turot ko na matalya ko na matention ni tolu ba
do some tanga mgangalu if you write. Okay, o la beta manda o ngandra mo coach kento kina choni tin ka ona diwa. Choni tin ka ona diwa. Don't be nangana tin voltam gornduru. John 1 John 3:4, whoever commits sin commits lawlessness. Let me take us to John 16:9. Just skim through that and have a read. Wili kamatanga balile ya, o kwa leka sara, kwa tiki nindona vosa. Kendo sareda unmute nga wili kamatanga mai ba vitsi ba balangi. Ian na valada ni rasa siang ni vakambotiau. Right. Kyo sareda maten chon tuluba. Whoever commits sin commits lawlessness. Right? Bengera the gorna chon itinka ona diwa. Sa second up. Second vakamboti. Yau. Eh? Don bega nduru moje. Yeah, don't. Okay, endua talendendre kene bunau. Endua second vakamboti yau. Erraba kata marobili teron chile volta mgoronga. O choni nga kobola na choni. Kena mateni choni ngo indo chunga na choni. Matai rani bili tena voltambu. That's a must. Kenza kila juga. Na voltambu can contradict itself. Kena karua ngo choni chunga indo chunga na choni bola chungo. Ngai ruo tu na bang matal ni bola tambu. E bitungo ni sorry. Roni bang matal ni bola ya bola chungi keri choni. John 69, or in English, sin is not believing in God. Okay, 1 John 3:4, whoever commits sin commits lawlessness. Right. Nabuna onanuma mekenetu reda baka matati kinango balatango na usada buto. How we define sin will determine how we address sin. Renterera, how we define sin will determine how we address sin. The level we kenda, kaya kaya na dal on the interpretation. You can read that. Kaya kaya dal to understanding and abukuning dona kambe kaya tormanta na balu that to me rani. Kaya kaya kusin understand that to back the big picture and dal to interpretation. You'll probably take politics. You choose sides. Kind of my UK, you're going through kind of political reformation that you can do with Labour and the Liberals. I follow your politics closely, but the core message today, I want us to address sin correctly. Ora bila kata mtu nareda, Matai, na tin volta mbose menduru Matthew, brother Matthew, James, 1 John 3:4. We look up a malu na tin volta mgori. No voltambu, go back to 1 John 3:4. I want you to read slowly and try to understand the text. If you have the English version, please do so. Pay attention to the word commit if you have the English version. Kaya kain dua sana reda raw na puno o Vinaka men bekeda to reda Wasea madamay kaya kasabi sa no muray era buguni balbalada ni se balbalada na terendendre kini buno kini balmale na definition to definition iko mo basukan ni bunaw iko sangay da iko sangay balbalada sibi dina kento lutu kay bitu kento do tuta kasarto nga nuksinut na Sigatabu se iko talendendre kene bunaw iko sa balbalada and we stood by that. Okay, ndo matarini kay wili kamay na 1 John 3:4 baka malwa. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. James Version. Right. Namatay ni bida na bosa chugikia. Whoever commits sin. Tarawa pos mandikia. Whoever commits sin. Kaya balik usaba pala dami simber. Sember nyo commit. Right. Whoever commit. Whoever commits sin
right, transgresseth the law. 1 John. Kini bali you sa commit simber in plain text from the Bible. In plain text. Whoever commits sin transgresseth the law. Lalu mutu kento na sinento na vileti taka na ibola tambo, na bola tambo na choni chinko na dio kena maten choni tolu ba aro sirinde vileti. Aragin lang kang agenda ro. Kena ndur bakanan. Kaya pakai vileti chiko no bakanan ko no kiro no mulisa vileti na choni chinko na dio kena 1 John 3:4 goer na kasar nga kabuto na tebor. O ko binakata nga ko mida teba kendo na seed of doubt in us. Don't get it na seed of doubt ya to na gilisyo nga bagalimur. Right, 1 John 3:4. Whoever commits sin, let me just cut to the chase. Whoever commits sin commits lawlessness. Kemban bali, you can get number suka ni bunau. You go sa pala taramay. Whoever commits sin commits lawlessness. Right? Sin sangan pag hindi ban balawi ko kun lang tak. Don na gilisyo na bidan chiki bol tamungo. And ngi pag ni takabi kenda. 1 John 3 whoever commits sin, whoever commits sin also commits lawlessness. Also, it's kendaru. Every time you read the Bible, you pay attention to how the words are arranged in the Bible. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Right, Mai? Mendur moji. Musanga iba madalataga palatini o taro chikumia sa pala daro sember. Dona bakana nunga mi bio. Balatini sa tigu rambaka ni bana bakana nanu. Amen. Kalau pala da kok sa committing we. Sa tigu ni ke commit taka kwa sin is already sin. Donga na raya gasi. Amen. Amen. Nabali, voucher sarmai and Durmuj voucher sarmai. Willie Sarmai chun chin colony me bagandi taka na bagana nangor. Willie kamay. Sandun sarang anabuno sa coach ken to get ngor sarang anabuno binakatan mekin to ndambikina ena voltambo. Kebakao sa rongotan na pamadalya. Lang sa kinong voltambo chun chin colony diwa. Baba lang si babich. Mainduru. Kaya baba lang iba chingo of sin because they do not believe in me. Amen. Sana ba ko to na bakasa mo Wasea maya? Right. Nabali undur. Mo kure wala nga nakakuni sa Wasea may, mo kure wala nga. Niko data ndo na wekamu. Niko data ndo na wekamu niko daba. Lamba. Oiko lamba chiko siya ko da chiko ibi. No baganan. Wekenda na turang. Okenda. No ta mole no irna maram. Irna liao. Nangon ta bula da kemikin. Anda sinin dia ba kuikin. Nyo reda nando na marama. No ni sulu. Sana te budi oiko kudu nyo tarai ko so se kudu ranga no baganan. Kudu ranga no baganan. Ngona bonu obina katmitun tambikin ni ko. This is sin. Sin is disobedience. Elakoben disobedience up here. Etiku keda ngan nonto pakana? Nan. Ngona bunu etiku kinni pala. Nelo weekend. Enta interpreta ka chukuni pala da. Nano musangali takab. No muli talende de muli takab muli mat. Tanatak. Sin is that. Kotun chugarna na tikene dio ni chuno wase chinkon dio. Because they do not believe in me. Kebina ka don kena case study don lesu na Genesis chapter 3. Rento talno takna na Genesis chapter 3. Ngona ro wi talno kinna nga tapatiki ivi. Kena rongo don repital no ivi. Kona ngilitom mi kana nada na membichi na boni ya. Sada na ibala da sa uchi. Oko se bala da ngamibi. Meloman. Na tebor meloman lagi. Oko se kene dabuti ngusuna. Ese baka na nanu takatunga. Sa kilana Kalou na naloman. It starts in the head. That's why the Bible says, guard your heart
For out of it springs the issues of life. You can turn to the UK. Yeah, a message. Even a Katolama line, may not the two, and a take Sigatabu. It's for us to guard our hearts. It's for us to know where sin is created, or where sin originates from. Ne bala da. Take a busaraman on the bananan. Ya na bunoya. Nabuno kata kene balungo. Yonge reda. Na kaya kabuto te borna onongo. Ya bakanetu on the bananan. And andona missing lelengo. To Talibun. Maybe. Yes. Nam Talibun distracts you. Yando lago tiko kitibiti. And the vision song together. Or ndole Wasea chubira. How to use social media for digital discipleship. Congo. Ou tu chibisaki ndo tana ngona class bitumbe kwa ngu schedule. On ngeli sekina. On ngeli Q&A taka weekend na how to use this as a tool for digital discipleship. That's another story. But can you see what the devil is doing? He is very smart. He knows where it all starts from. And he's attacking us left, right, and center. But the club o kenda na kai enda da kava and the tali rau nga kina kai enda votavota. You know, na temo roko he plants seeds of doubt. Kena reda na vakalevu was tolu. Uli kena VAKAVITI. Kena VAKAVITI na vakalevu was tolu tikina indua. Nila kusub mai. Ia salawaki nangata kalili na manu keda nga nebanua. Kambule na Kalou kocho. Wasaka ko koe wanelewa. Oi saka ambagi na Kalou munroka kuni kenya na boni kau keda nga enawere. Endonga na bose bangata kere teboro. Elenga saraki na bakando ibi. Na bosa na oi. Betul ko oi. Mabaka samtam na munrobitan lo kindua. O cha magitin mo ko biga. Oi. Nitun mo ko na oi da beado bigo. Bigo be tangga de saranga o be sin clase saranga se o yung jina chiko se lasu. Mangke pa samta kana teboro yang ngata. Robitan lo tuti ke ibi. Ena lo muni wer. Nduru tu ena mat ena buni kauya. Ngai simbero ko bibi. Oi. Asa kamba ni na Kalou munroka kuni kanya na buni kau ketanga. Ena wer. Kona oya. Eda ba de bibi. Ya li seranga ba kundu bibi. Na bibi ka keda atukur wana Kalou. Beso ba kanto na ba kan botu nibi. Kep ka ngai wili ka sombu chukumai. Wili ka sombu chukumai na robitala no ibi bataki na ngate kuna reda. Na perception ibi. Sa teke bubi sau. Na vision ni ba kananu. Ngai tali rarakin na lingan. Esin tutungaw ibi timbece basuri na buni kauya. Because she believed what the devil was saying. And she sinned. Nanon lembeche na buni kauya. Sa buwa wala nga non tali raraw. I hope I'm making sense. God wants us. We are living in the last days. The devil is attacking us left, right, and center, especially up here. Heaven is reminding us this evening, UK time, that we need to guard our hearts, guard our minds. That's the message for this opening Sabbath. Let this opening Sabbath, I believe in my heart, now, every message delivered to you and I must change us. And tonight, the Bible, the Word of God is reminding you and I that sin no more. You must sin no more. When you're tempted, you're not sinning. You are tempted in real time. You have messages coming through your phone. You have people calling you. You have some hanging messages on your phone, which is triggering your thoughts. So the no youth. You are absent in the mind. You're just present in the body. You're not feeling the words of the song because the spirit is missing. So we are present in the body. We're absent in the mind. What's important here is where your mind is, because that's where your allegiance is. Sabi lang mo na Kalou. Doon ay bola usulit kento kem kan dola bigum dola kami wich.
Se chimbe me papalang. Na vakavakaraw, kinu the tomur. Which we have blood in background. Na vakavakaraw kinu the tomur. Gonda na bola Vinaka. Tukina, we bak na numi. Ni yerna others ni lotu. En na uta tomur. Kep ka na sini miriku na uta tomanda. Kako expecta me mirik me lutubi ko na uta tomur. Anyways, temptation is not in Kep ka Vinaka can sing tambu. IPERIU Wasea tikini kalim. When you're tempted, in your temaki, you see when you're battling that thought in your head to do this or not to do it. When you are tormenta, so we can do one thousand was na rebuke. Nilak maybe can sort of kasamba, I can do rebuke that. When you're tempted, you're not sinning. Ramadan kaya tukura na IPERIU Wasea tikini kalima. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Na Kalou wa temaki. Kwa shaka ni para. So big niko temaki, niko shaka ni para. Na no mi ko sabaka yo kini bitamaki, yuko sa ngai para. Mata timba ka, na no sabaka yo. Na baka yo itiku maike. Kung gilutu be musumu, ko ya sa ngai verbalize ngamay. Itiku may tak ko na pakitula waya. The message to young people, page 67, it is not sin to be tempted. The sin comes in when temptation is yielded to. Right? You yield in your heart, in your brain, right? Counsels for the Church, page 331. Satan attacks us at our weak points, working through defects in the character to gain control of the mind. Kentongo to klak, kentongo to sana rakabikeri, kotungo ibiti, tunibernongo youth. You know what? It's sad to see that most of you are putting COD first, COD, Call of Duty. In church, don't do lotu. Ang gito COD, ang tungo, ya sarang lotu. Dari dengan nang ngoni sarang rong tu orang talibun. Nasa kila ko sa sindawil mo tam. Yang ko apa-apa na, tu ni better stop putting God first. Put God first. And we kata kabutu na tebor. Ko attack at our weak points. So we can talk mon rakabi, ko. Durlotu. Ya rakapi se ko ganang sa tunga. Ngai gitu juga onrua. Daka juga na dins. Daka juga na Coca-Cola. Baka mbiki baka buli merkese QVS. So lilin. Se buli may sawani. Ngai klachu sa bala kay na cola. Ko juga tanyani. Ya lo mo to my stadium. Ko tun juga absent in the body, present in the mind. Eda nakata tun tebor weekend. Baka kami daw to ko sa naka. Tawayan. Meda barani bisu kena tu. Meda na rusa batiki ko na buro-buro ko. Ko bisu rich kini weekend. Klani nolong malani esa Vinaka tikenda menda rawa takede na matin tu ya Ulutaga tu na Kalou. Yang go sona kalalai ke kan sin understand ta Vinaka ena wakabuna menda lutu ondo tu we sona we Wasea do takap karena ko so sarangan kon lalai nga takap tu gor ko ngangor nangai Ulutaga kina pang bamba menurut minta kamu kata ke setan. I hope I'm making sense. I hope the Bible is making sense. And I know for a fact that the word of God, and I sing Talamali, someone will be saved tonight. And that's the joy that I have in my heart. Because heaven rejoices when a lost sinner comes back home. This is probably another sermon. Tomoji, unmute ni kurema ni Don't. Alright. Maybe you're sitting here, you're lost. You're finding it hard to make your way back home. Tolu wala nga na yali, Wasea na Kalou na voltambu. Tolu wala nga na matanggal yali. Ndua na ngoni tinroy. Intentionally left. So we can the lotu tu and the bimbu and the bitan lotu. We leave the church. We leave the comfort of our homes. Yeah, brother, the beauty of it. Now, when he knows the way back home. Dona matangali alia.
So we can tandami tiko na lotu reali tu no livenda. And a tolu wala ngana matangali yali ngo. Dua yali but knows the way back home. Kena karoni yali the lost sheep. Yali wants to come back home but needs to be searched. The shepherd is needed to go and find that one lost sheep. You and I in the church, we are needed to go out and find that one lost sheep. Leave the 99 to go and get one. So I have to real. Dua nangon din royali e kan nangon salis me vale ken kerua na lost sheep yali yang andra pa into me liba kasang ko mai o ko singkan nangon salis mai ken ka tol ni ali kono lost coin ko ya ko bandumbul yali tu be na lost coin yali tu ngai na lamuni vale endur mai tu ngai na lamuni vale yali tu. And some of us were like that. The three tolu chura matangali ali ne bola tambo do ngai botolo tolungo and the feet kina. One ena tol na talanongo kenda rundoru chukina. Dua, you can be the lost son, or you can be the father waiting. The lost sheep, we can be the shepherd. We are needed to go out. And abuna kolakore inistim going to feed for Christ. Going out there to find that one lost sheep. Kene katol ko reali tu ngalamani vale. Ngandre vi ko batiki kendaru menderu tate viraki. So live na cobwebs, live na dust, and a lomani songolotu. Tabiraki, so na kai turmani vale, e sindon mitikin tabiraki tani, cobwebs. Maybe how we speak to our youths, maybe how we talk to them, maybe how we present the message to them. Maybe we are not relevant to them. They are just sitting there collecting dust. They need to be dusted. Lakaini tatabirakiani, rongoda, wanga na idina, ibe na idina. Go na idina na bosu ni Kalou merida na bosu ni Kalou yer no livend tutu bek na idina. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Wanga na idina, you'll find that one lost coin. You know what's the beauty of that one lost coin? The value of that coin is the same. Amen. Na $2 coin ali tuya e $2 chunga. The value is senga going to be so lo malangi or you go our value stays the same, even though when we are lost, your value is still the same, and God is always chasing you with His love to bring you back home. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. You are. I am. We are blessed because our Father have prepared a place for us. He's preparing a place for us, a place for you and I. The ball is in our court. So the message this morning, this afternoon, this evening, opening Sabbath, let this opening Sabbath be a different one for you. Let me leave you with another golden nugget. I'm just speaking at different things. Forgive me. But I feel like the Spirit is asking me to say these messages. When I was attending conference in Brisbane the last 2 weeks ago, Professor Tracy Mafileo, they took on Maramango, pulpit over home, something like that. They took on, you know what? The most powerful sermon is preached at home. Let me say that again. The most powerful sermon is preached at home. When they research to Abendale University, they are inspired when they see their fathers and their mothers on their knees praying. And in odd hours, that leaves an impression in them and kept them in the faith. That's why that statement, the most powerful sermon, is preached at home. Keimami Keimami Vinaka na bula. So ngono kimitu kita pali tu mena tutu ni bunau. Kona na estabu chuka borobora mai vale. So ngono kenda biwe si chuku mai daki. Pero no libenta de kele kenda Vinaka chuku. Ada ngami vale. So na vose la musu da sindon me la mai kin. Sana gumas. O ke rebu so chike vakai tau bim bia kai ne so.
na vosa votavota ni vakatamat e vakaloma lang na chikini voltabu ko Wasea bikimni ono sini kerre so chikin but ni kila yani tuku ni bula weekend to my UK. The message is mine this morning. We reach this morning became do the win Sigatabu. Sorry, Vinaka. What a blessing to fellowship with you, my UK brothers and sisters. Kevakato sin soteke. Kevakato sin soteke. Au na bitau na kina ko no tale ke prelduan. Lesi kevakando sengani soteke. Mailo malangi ena wara kana ngona na voki na mango ena kaunimbula. Wara kona tambani mango kona sombi sar tokani wai. Au na sili tukikia au na kana mango tiko au na wara kikutiko. There is the hope in me that one day I will make it to heaven so I can meet my grandfathers. Those who have kept me in the faith because they were faithful soldiers of the cross and heroes of this faith. That's why I want to give my heart and my soul to this work so that one day I will join my Father in heaven and meet my loved ones, because that is the only hope. There is no other hope. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Oh Lord, what a joy to fellowship with you this beautiful evening. Lord, I pray a special blessing for your people out there, UK South Fijian. Lord, you've called them to stand apart. I know, Lord, they were together as a unit, but Lord, you have called them intentionally for such a time as this, because there are souls to be saved in the UK, and you will use this special group. Lord, empower them, encourage them, instill your Holy Spirit in them, humble them, Lord, so that they can continue to grow in your wisdom in these last days. Lord, may your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sigatabu Vinaka. Sigatabu Vinaka, ona sara vakalevu nei tukutuku sa mai rokorau e kinto na te kuni sigatabu na kamusini ko i Ngalandi. Tukutuku Vinaka, tukutuku na message along mea sa roti kinto Vinaka saranga e no tutinu onongo e. Ka talega ni tukutuku na bia waratageni ni kinto sa buktai ko talitu na mada animuri. Te kuni sigatabu ma te na divine. Ya sa ga i totoko sarne buno ya. Unongo kirenga na me ndoni tu siar mi tu sa tini o kire itali lesi me o tukana siar nge ndo atalanga tu mos mi tu sa nge na kina e kire kuinga kire ni tu nga me ndoni tu siar kire mi tu daki me tu nge nga tawata na o tu siar naka.
Musuh mena masu. Lama lagi na tiko tambo coba na tamini ngauna tau mundo. Turang lebakan na hindi nangangani sere kemilana kemana kina. Kerambuti kemuni kede tisu kemana muri kemuni. Turang na buru-buru kemi bulu tu kina ngot tisu sa. Sa indara kabina kem kunekin tamam. Gana buna kemi mentambi. Kemi rongo na muni bosa turang lebakan na din na muni bosa ni Filipa Wasea kine bitu. Ni baka dem kuni sulia sengan sulia ragu buru-buru. Sering ni atau mandang ane membanganan. Turang kemi ker na bunguni ko muningai wis tam turang ni mengangan. Sampai turang se tigo na lama taru. Sampai ka sera toso tali tigo na sulia na rambula bikemuni. Turang ni tak. Na lui kemam turang me bakani yalo kuni reida kuni watonaka kuni lawa. Turang me talega to tisu na nomuni vosa. Ena sering do suka wale turang na nomuni vosa. Vosa tambor na rambula bagayan do sar na tunin lutu. Talta sosong lutu bingarabi. Bandini, berkaitan dengan lutu, tirara, Ulutaga tiko, lebih tambana, tambani weri, nisa, pokok tumbur tak ngot turang mai UK. Seng ni rawa turang na tos, betana meda, valu tiko turang, bunor tu nanti kin. Turang kembali Vinaka cisu ni kemana vakaka, ya Ulutaga tiko na bula bikemuni, ni kemana sama tiko bikemuni, oke turang ni sulit na kukowa. Nesulit na lamatua, nesulit na buku kan kila kabi Keimami. Turang sanung gani mas turang muningai. Bahkan tambaran dulu turang na bahkan nanu kan bimbi nem kila na puno ta belak makin na meda. Na buni meda, bahkan bimbi na buni bahkan nanu ni bala ta. Turang gua nang gani mas tambor bi Keimami. Ninge bahkan lunga ta kan kumongo. Cisu ne bahkan bulan din. Dondonga. Amen.